Temi pila ban thau hi ti balanang pila ban thau hi ki komten de apni pi kumno ban redim ni to jingwai nga adu g to kumno ya sa to ban asha pi to step by step g f g làm này rồi chạy giấy C B C B G F C B kita ban C doneru doneru C G pila baru G pet tinggal berbentuk do F contoh C B D comes to the me in 7th position. Kalau apa yang riwayat haba bila mana U B minor ini U B minor 7 B minor 7 ini dok nih ikam jong D U C bat D ini kita bar ini ini ada power chord ini G sisir E minor, jadi E minor 7. G, E minor, tengah handle E minor. Nanti ke fret ke bawah, sun. Melong si background D min sim jong do ya ro ya utrai G melong background I step pila ban lain tu ini naik press nama ada press apply pat jam tu
slide pila ba strum ru to redim untuk G kan mau G F C B bổng E minor E minor point U B kan kita di chord jadi tu lead part menang akan double lead tak apa lead part pi penengkap string ubah lain mah G string macam G harga fret kebakar A ngasin ni ke fret part ke ba shipo kar A shipo string jo to second string part dia second string harga fret kebakar way A si jerong press ba pindah ini juga second string agak fret kebakar lain tak si jerong naira tangkat tu selamat sore first string lawan slide si jerong ini untuk press bed dapat harum tem to pois tu ba apor ba ten ban han tak ruai tu ke rekod di ruai ba atra hitam jauhnya berkah no to ngai bu ni second string baru neu second string buat string haka fret ke ba nyau berapa tu ni bila antem lang muncul first string part aba atra second string aba atra ikam second string baru third string ikam jong mengapa anu ngada dajing third fourth string baru second string ke fret fourth string aga fret ke ba saw to second string baru ke balai tem ni jam lang untuk baik pada fret ke bawah nengkong string baat string ubah sah ke fret ke bawah string baat fret penengkong baik untuk Sampai keras mensim jong nga tu ya utrai. Nah, per first string baru second string
aga fret jong first string bo fret kebasan abanyau second string bah bapra chorus sim jong nang ne hang ne ngah nu first string la change nang nu second ne bah jo vậy itu bangalan itu tidak pernah hammering. Now này này tem mất tem tak xin tiết ép ha agak fret ke ba shikau lead yang second string tanggup tu kiji jirai lambat tu nama sedang ikut chorus ke verse ke chorus untuk begitu. Subscribe ini ke video YouTube jangan nama pinjak mana penmi besau sin studio video sebangan penmi ki konten kuno pantem redim bandit nama dan kita pak ingaban redim bandit dengan asyik untuk kita don cucu cekamat itu aku disibun bila ya pan page pat kunjuk rumit kempi ya dijing mentoy sibun see you next video.